Z50 Mark II ni mirrorless kan? Okay, betul brother. Z50 Mark II ni adalah mirrorless camera. Okay. Tapi yang you guys jangan salah faham. This is a mirrorless camera. Dia bukan shutterless. So, shutter tu masih mainkan peranan dalam kamera tu. Jadi kalau adalah seller-seller atau kedai-kedai yang jual barang dia kata kamera mirrorless ni shutter tak penting, itu bermaksud anda mungkin dalam proses untuk itu inikan lah, kecuali just a few camera model yang memang tak ada mechanical shutter. Adalah few beberapa ketul model kamera yang tak ada mechanical shutter tu, tapi most mirrorless camera termasuklah yang ini, dia masih ada mechanical shutter. Jadi shutter count tu memainkan peranan jugalah, sedikit sebanyak memberitahu maklumat mengenai penggunaan kamera ini. Okay, so today brother, so Z50, yes, it is a mirrorless camera. Okay, so thank you for the question. Follow for more guys, dan jangan lupa as usual, don't forget, itulah, bye.